Nitegelongal nayi manamon ministre élevage et productions animales biye SNK ministre élevage et productions animales de Sénégal kayna konani la haliti mero kayna bendani kodde ndufi ko sam kayna kweli journée élevage amin kolima makina holima konene baboyma duwanima konene baboyma duwanima Sénégal jabi Afrique salagi golema sey amna so miñu maliw kelli badum umarka famin jogi ko amin jabi famin banori biye SNK sahali jabon siamri badon sahadi ngachon tarnama wona mer SNK ministre élevage et productions animales de Sénégal kayna konani la haliti meru kayna bendani kodde ndufi ko sam kayna kweli journée élevage amin kolima makina holima ayo SNK nyawdo gache jangudo métier chalino keche ko fito tago beche jolof dani wondi bema nati bema taudaka e astuka adamaka e abduka suwaduka kame alika pamsaranjay ngaina kweli SNK ministre élevage et productions animales de Sénégal kayna konani la haliti meru kayna bendani kodde ndufi ko sam kayna kweli journée élevage amin kolima makina holima SNK golli di bema abala setu samera samadalla Docteur Ba député Adama Sow Haruna Ardo Gallo Aliou Dembourou Ismaïla Sow syndicat dental aynoɓe jofde aynaɓe Sénégal jeunesse SNK biye SNK sahali jabon siamri badon sahadi gachon SNK ministre élevage et productions animales de Sénégal kayna konani la haliti meru kayna bendani kodde ndufi ko sam kayna kweli